Uyingenza ukuthi nginibele namukele kuzonke indawo la kuzofunywa khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi Mina uma uqala ngene le channel lambo phambili ephethe ama-clip nendaba eningi etrendayo akwenze kulesikhathi ucinezele Ngiyanibingelela South Africa, ngiyanibingelela abafowethu njengoba nazi ukuthi inkosi kaMaskandi isathe khulukuqu ezweni laseNgilandi eUnited Kingdom. Ila khona ngisazojabulisa khona abantu. Ngizothi mangibuya ke ngane zakwethu niyazi nani ukuthi mangibuye kube konakala kakhulu. Ngiyobe buyela lapha na kumbuso wamaciko ozobula lapha eCarlsfontein umbuso wamaciko Maskandi Festival eCarlsfontein ngeSaturday yangomhla ka-24. Ungena mahala ke umcimbi kadala nta bangafika bonke abantu besuka zonke indawo ngicela ukuthi oMashu oClermont oDalton omlazi oMaritzburg oShowe oMandeni zonke indawo ezakhele KwaZulu-Natal nabasuka eGoli namaphethelo behle beyo bona inkosi kaMaskandi kumbuso wamaciko ozobe ungumhla ka-24 kuSeptember.